Assalamu alaikum, урматтуу Ханчсон каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 11 число. Бүгүн да болсо сиздерге жакшы бир сонун ролик тартуулап кетейин деп чечтим. Көптөн бери чыкпай калганымдын себеби туугандар кичине грипп болуп ооруп калдым. Тамактарым ооруп, анан кийин ошол кичине билесиңер да ооруганда көзүң эч нерсе көрүнбөйт, татканда иштегенде ыңгайна жок. Эми чыгып, буюрса кичине иш кылып атам. Кайфсен жанып атат. Буюрса бүгүн жакшы эле иш кылабыз деген ойдомун. Geçe günü çıkıp 6,5 görüş, daha işlep gelgem. Eşikte havanın temperatürası 9 gradus. Ertеңинен кичине кар жаңгыр аралашса ойлоп аткан. Так уже токтоп калыптыр. Батыштан жана капталдан соккон шамалдын ылдамдыгы где-то 1-2 саат 1-2 метрге жетип атат экен. Так, ошондой туугандар. Прогноз погоданы айтып кеттим. Жаңылыктардан айта кетсем туугандар, жаңылыктардан документтик кичинен нитолордун ар жак бер жактары өтө этият болгула туугандар. Бир досум бар эле. Ошо немеге түшүп, гайга түшүп, 6.000, 10.000 ошондой берип дорго чыгып кутулуп кетти туугандар. Этият болгула, жана суроого жетпей жүргөндөр көп. Андай кичине жана тонкий нюанстары бар водительдер көп да өтө сложныйчы ошондой. Ошондой туугандар. Линияга коелучу кана бисмилля деп туруп кана. Менин колум эмес, Яндекстин колу деп туруп көрөйлүчү. Сразу эле дайный заказ берип калабы. Ошондой туугандар. Анан айта кетчү нерсе туугандар, билесиздер да, Ханчсон паркында октябрь айында розыгрыш болгон. Розыгрышта жыйынтыгын чыгарып, 10 балага туугандар ошо 40 000 акчаны бөлүп бердик. Бүт баарына балансына салдык туугандагы 50 000 байге болмокчу туугандар. Кошулабыз дегендерге могул жерге номерди көрсөтүп коем туугандар. Чалып, WhatsApp'тан документтер жөнөтүп, кеңири кошула берсеңиздер болот. Розыгрышка бүт Россия боюнча катыша аласыңар туугандар. Бүт Россия боюнча. Парктагы бүт Россия боюнча иштейт. Бүт Россия боюнча. Питер дейсиңерби, Чита, Мита, Дрита, жана полностью ошо Россия боюнча полный иштейт туугандар. Россиянын территориясынын ичинде болсоңор эле болду, иштейт. Так, айта кетчү нерсе. 2% комиссия, болбосо күнүнө 80 рубльдик бар. Экөөнүн бирин тандап иштесеңер болот. Вывод моментальный туугандар. Кээде эле жана айтып кичине приложениядан задержка болуп эле 10-15 мүнөт кечигип кетпесе, так вовремя акчаңар түшөт туугандар. Барган 5 метр толтуруп багажыңызга буган алып чыгып кайра. Ушундан кетире турган болду. Так, 5 минут. С почином. 250 рублей geldim 5 минут. Здравствуйте. Көп не тоғай олап тағы адресінен кейін бітез жаман көрішеді. Так. Разворот көрдік. 22 минутта келдім. 621 рубльге. Екінші заказ. Детка видела? Все, вспомнила. Сколько там у нас? 500? 486. Спасибо. Так, сейчас. Чемоданчики. Чемоданчики возьмем сейчас. Засиделась? Oruslar güydüretti. Adamlar ölüp etti. Mişakan değil. Ne güzel, işiniz. Işık içinde olup yetişedi şunlar, dur öylece. 500 so'm alıp geldim. Tak, içine жаңғыр сөйлеп туғандар. Вообще кайфсен, жинді болып жан шықпады. Вообще страшно заказдарды беріп қояды ғой азыр. Машинаның ахвалы вообще страшно болып кетті деп жүріп қойбасам уже клиенттер шығып құды төлөздөн жүз сүйлөнүп отыр. Уят маған беріп отқан заказым. 11 минут нар жақтан заказ беріп отыр. Нормально. Заказ отменен. Нормально олайды.
Ушунча жер жанып турса, коэффициент өлөйүн деген жерден берет го. Нургазыга берсек жүгүрүп келе калат деп заказын берген карак го. 1,5 километр. Так, 1,8 дейт. Прям соседний домдон берип атат го. Развернитесь. Здравствуйте. Свободы сроком на 15 лет. Так. Daha bir zakazda alıp geldim. 668 rubl oldu. 24 minut alıp geldim. Туғандар айтмақшы. Сілерге айтсам бір қызық оқиғада эле түйілет. Өткенде ерте тұрып ішті баштайын деп, бірінші заказ, екінші заказым бұл Внуково болып қалды. Мына Внуковоға барып, клиентті таштадым. 1200 рубльге ушундай алып бардым эле. Алып барып таштап, чип кете алсам, қайра заказ беріп қалды. Қайра бір круг қылып келіп, клиенттерді алдым дағы, багаждарын салып, шлагбаумға барсам эле, аэропорттан алған билетим жоқ да. Вообще істей алып, ал жерден билет берди, же мен түшүрүп койдум бу, короче, жоқ да, таппайм, кармандарыңа сиден клиенттер аркада күтүп турат. Издеп атам, жоқ. Жана клиентти 1200-га алып бардым депти мен коэффициентке. Кайра 1200 төлөп чыкпадым да. Утеря билетов, штраф 1200 рублей деп коюптур. Ёлки дедим, менин райниге дедим, жиинден. Как раз өзү да канча мүнөт алып бардым эле. Жарым саатка жетпей эле 1200-га алып барып койдум эле. Ошолорду жукпады. Алып барып эле, алып шлагбаумга. Жакшы, кийинки заказ Домодедово берип калды эле. Домодедово алып кеттим дальше. Домодедово 1300-га алып бардым. Короче, ошентип кызык окуя болду ошондой. Так, туғандар, центрге келіп қалдым, центрге. Жан талашып иштеп атабыз таксистер. Совершить 41 минутта келдим. Так, 809 рубль келдим, 41 минутта. Эконом. Здравствуйте. 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 Вы можете нас попросить, пожалуйста, как можно быстрее доехать? Очень спешу. Так, сейчас посмотрим, куда. А вы через СВХ, может, если так быстрее будет? Через СВХ. Да, под метро светофор не поднажал. Бай. Нургазы аке, ушу шашып атам, срочно жеткизип коюңчу дегендер яман жагат да. Куда берип калат го. Даниэл болуп айда бересиң го, Даниэл болуп жөн эле. Повороттордон дрифт этип. Саат 7:30 болуп калды. Бир Шереметова чыгып жет окшойм. Режим домой закончился.
Шереметова келіп қалдым туғандар, Шереметоваға. Так, ауызы өзі да мощный жан çıktı da Шереметова deyince. Az bir zakaz berdi. Падилам менен bir заказ алып алдым, Шереметова жанып аттылы. Деревня Черепова дейді. 74 километрге заказ алдым. 74 километр 58 минут дейді. Вообще бомба oldu ғой, бомба. 2,5 мыңға беріп қалса жақсы болды. Кеттік барып ала қалайды. Өлі қалып тұр ғой Шереметоваға, машина болтпай. Ушу Шереметова келеді пайлап тұрып, жанармалда келе беріш керек болды бұл жаққа. Дальный қылып тұрып, падиламды қойып, секін заказ алып кетіп қалыш керек, бір жирный қылып тұрып. Ошу нормальный болды. Коэффициентмен алсаң, хоть падилам қойсаң да, кішіне олса дағы падиламның комиссиясын жауып қылады, сөйті нормальный қалады да. Азыр барсаң да 1,5 мың таза қыла тұрған болса 1 саатта нормальный ақшада. 1,5 мың 1 саатта. Шереметованы ошон үчүн сүйөм да. Здравствуйте, открыть багажник? Не надо багаж? Да не надо так. Ладно, как хотите. Подожди секунду, я сниму с себя. Так. Телефон забирай. Не мешает нам? Все. Еще? Блин, в этой толчее хрен разберет. А еще темно. Да Яндекс плохой совсем стал. Показывает одну точку, а ты в другой находишься. Не, когда машин много, просто путается. Вообще стал плохо работать. Раньше работал везде офигенно. В любой тропинке, в любом лесу. Вообще в любом. Да. В Турции, в горах даже. Сейчас сняли. Так, в багажнике ничего нету, да? Нет, все, понял. Понял. Мен 47 рубльға келдім. 2047 рубль, еще 100 рубль чай. Хороший дед попался, бетон. Да, короче. А мы наверху. А Москва внизу вообще, а коммунарка наверху. То есть все грязные вещества туда остаются, а здесь роза ветров нормальная. Экология лучше. Балашқа дейді қой, құдай сақтан көр, 55 километр, 50 минут дейді. Анаки. Кеттік емаз, коммунаркадан дәлше маяқа. Жанан пенсионерлер ташып тұр. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Так. Балашқа келіп қалды, Балашқа. 1070 рубльге келдім. 42 минутта келдім. 102 рубля чай қалтырды, так держать дейді ғой. Чё держать?
71 рубльге келдім Восточный вокзалдан Шереметова. Сексен километрге ылдый түшүп, қайтып Шереметовге келіп қалдым. Мен өзім көздеріме, құлақтарым шеңмеймін тұрып. Құрсағым ашып, боздорым құрғап, жармашып болуға қалдым. Шереметова жанында тұрады. Қысқасы тоғанда Шереметовадан қайра қайттым. Мен барып құрсағым тойғызша аэропорт өшіп. Ешкім қалмай қалды. Адысаки, насаки, ол жаққа шығамдағы. Немеге барып тұрып, Химкиден шарға көздеп тұрғаннан кейін. İşte başlayıp şarda moşni жанында тұрып шар. Не значит не будет. Не можете перевести? 11:54. Да. Подождите чуть-чуть, пожалуйста. Les filles ont plus besoin de savoir que tu es... C'est-à-dire que tu tiens vraiment à elle. Elle avait l'impression que tu ne tiens pas. Tu as bien fait. Il faut être un peu Tu as pas fait, subtil. mais... Bluetooth на ходу не подключается. Un юм. На ходу не подключается, надо остановиться где-нибудь. Tu vois le danger d'avoir des... Это? Да. Ну, All because of you, I be on the phone all night long. Don't be smart, see what you do to me. Oh no, no, no. I be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. Let me pull on my honey, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone, yeah. Choro, 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 ja, choro, 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 ja, choro, choro. Et puis l'autre, ça va. Moi, je sais que non, non, non. Ce soir, pas de dodo. Edmond. Son pas. Son non, rendu. Fermez la portière là. Спасибо. Все, брат. Удачи. Так, туғандар. Майкл Джексонды жеткіздім. Чарчап болуға қалдым уже. Так, 2, 12, 14 жарым сағаттан бері жүз арылымыз өткен. Так, общий 13, 12-ге чейін 13 заказ, 12-ден кейін 8 заказ қылыпмын. Ошондо 21 заказ қылыпмын общий. 21 заказ, 12-ге чейін 5800, 12-ден кейін 4600 болып тұрғандар. Где-то 10 миңден тегерегінде ақша қалыпмын бүгін. 2000 сомдық бензин құйғам, 200 километрге ашып қалды. Yani kilometrajından görüyorum. İşte onu bulmayacağız. O süper alan. Kilometre böyle görüyorsun. Açıkta görünmüyor. Şunday toğanlar. İş ayağı жақсы ұлдат бөлсем наки бүгін уже шарым жанатқанын қарағач қандай соны болып қайсың жанып ошон үчүн туғандар мына
выходной күндері ерте менен ерте чыксаңар, пулдан кечи саат 5-те чыгып иште кылсаңар, мисалы сонун болот. Иш жакшы, чарчап калдым. Үнүндөн өтүп тамактанып отуруп. Эмки үйдө да көрүшөбүз туугандар. Дагы бир сиздерге сонун бир кичине болсо да көңүлүңөрдү көтөргөндө жакшы бир видео тарттым деп ойлойм. Видео менен бөлүшүп, лайк басып дегендей билесиздер да. Эмки үйдө да көрүшөбүз, тилдеримди айланбай калам чындап.